I've gone to all offices, I've told everybody about the issue of this road, Kanyanyaine Tudo, at the Maumau, and Kanyanyaine Kerure Ichiche. Ichiche, as it is, you can't access Ichiche. We have only one road. And that road the other day, there was a landslide. It was blocked completely, and you cannot access from Nuga. Now, Kanyanyaine Tudo is already now permanently closed. You can't access Tudo. There are tea factories around here. There are people who are doing business of milk. They have nowhere to take. Furthermore, I am one of the personal victims because it's around 300 meters from here. What to tell the government? I wish to be, she's my president, my deputy president, and also the chairman budget. The issue of Maumau, we have been patient enough. We can't be, because furthermore we can't do nothing. But as residents of Kangema, and mostly the areas that has allowed Maumau section, it has now to come to a point where we can't be able to do anything. If Kenya cannot be able to manage this crisis, take it to another section. Hii barabara ilishibuliwa kutoka mwaka wa 2017. Tangu ule wakati tumekuwa na shida tunapitia kama wakulima wa majani chai, kwa maana magari zetu haziwezagi kufika mahali zinafaa kuchukua majani chai kama inavyotakikana. Tunaomba serikali kuu wafanye juhudi iwezekanavyo ndio wape wale walikuwa wamepewa kandarasi ya kutengeneza hizi barabara pesa ndio waweze kuzimaliza. For now we have big problem with the budget because during this financial year we only receive maybe around 80 million. That's not enough for our construction work. Kwa saa hii barabara kutoka Tudo kwenda Kanyanyaine si mzuri. Naweza waepuke barabara kabisa kwa saa hii watafute barabara nyingine watapitia. Na thutha wa mbura nene